Haki kenta bater ulaba henin kamit hari boy ka Saint George Secondary School nangta kaying mane bat kiying bro kibadan hakasnong umper khat armer hari boy kila syakta na kajing jia shli kabala jia next step laru ban kadeu hangne ba ketika snong kala jumat ya kajing jia shli kaba man kapor bat khamtam e kapor bajur uslap ha kabala wanra jing e palat iki bro hapo ketika snong bat kabala kata e ka school ying mane bat kum juru ya ki bro kibadan hapo ketika snong kumba kalong hana kapor sekapor kadau ba halor kate ke jing shile kadehi na kadau ke jing bom yang kinala ka surok ba national highway 6 batang shuwan ulaba ka kamdon jak ubatut sha asam bat kawan ra penban ya ke jing shile kabalatap wat ya ke school pule ka jakasa jongki batru ka ying mane ini mentada tidak perang mana kali seling tidak. Pinsi bagian dia Pak Ladirus sana watan kana. Labana watan kana.